Hello friends, I am Songondo Zotonan YouTube channel friends ng tinay Indian Postman time Melgat ni tini o jaga wo kasi notice ang reflekia wona songo bidin bising ti pra detail sai malanya kanon na jong di plan te jine paithak jara ka songoro pulian na lena o jaga vacancy rok o jaga song kaham ke education qualification rok tai salary details of pulian na legana on for song apply ke bahai khalnya bo song na lenya bidin bising tai katai bahai select khaijana bro bona lenya ka non na jong di paithak jara Pulian songo jaga na linya friend or nugu tongo amang kai or name of the post amang ka postman ni baganya o jaga wa ke or vacancy tongo prai 59,000 nir no jaga jaga vacancy ang hoka ko jaga wa or classification or nugu tongo ro ka group C non gazetted and non ministerial post ka ko jaga song lefin or pay level ka ko level 3 o jaga wa 21,700 থেকে চিনে 69,100 টাকা পর্যন্ত নরক মাস মাননাই ko jaga wa CP ka bro selection post o jaga non selection gaban pore yang also yang naitalanyai bin education qualification tai age limit o jaga sike bro gopule sang age limit ko jaga wa prai ora 18 থেকে 27 বছর বিসিং নাংনাই আবো ফিয়াবা জেনারেল বাগসে তাই ST রক 5 বছর এস রিলেশন রজা খবরং বাগাই গজারা 18 থেকে 27 বছরনি বিসিং তংনাই রক ni pore jara ST tongnai borok ngakai o jaga prai 32 বছর jati rok ni ng tongphan rok o jaga apply kheman nai hingka ka o bahke o jaga education qualification ke sikya brong ni bagi o jaga sikya 12 pass na nangnai kom na o jaga Melgat type postman ni baganyai apply khanya boga hingka jara o jaga gramin dak sebo jara or job khaitongai sagri khaitongai borong ko 10 pass phano o jaga apply kheman nai kaya benar kaham kaya or saiman kana kaya o jaga sungtem nalini o jaga knowledge butong na computer knowledge kata o jaga local language bama nangnai kan rok to saiman na local language ko sung o jaga Tripurani borok or Bangla ba kokborok obo man nangnai kaya bahki o jaga tep CP borok o jaga kai recruitment khaijanai abo bahki khlaijanai borok sikya sungo sosa nalinai kai sung mopulian la likha gaban por sung tawo te kaisa nanya lena abo norok pradethal webe jago nanya musung kan norok o bitin pra paithang nangnai kor CP kar maka state nga ko jaga Manipur Nagaland Tripura Sikkim Ladakh abahke kabang ma state bum tongo jaga bo kaya abo nor nanya ji kai o jaga sung yang tolon lifinai sung tawo nalinai among ka Melgat ni baganyai orang orang itu orang Melgat ke jaga borong ni jaga vacancy kan orang kena sojjo patrollis o jaga vacancy Melgat ni bagai ke bahkan o jaga sike borok o jaga nonton general central service group C non gazetted non ministerial ke level 3 o jaga rang ka toro asung mahanya mane thasing ne bahai 21,000 থেকে 69,100 টাকা পঞ্চামান নাই ইনকা নন সিলেকশন o jaga nugui tongo ke abahke o jaga qualification by same no jaga seijak oro age rok bahanya 18 থেকে 27 বছর bising nangnai abo jara general longbai sikya tai ST rok ni bagai oro 5 বছর age relation rojak o jaga ke o jaga qualification by same no jaga 12 pass nangnai 12 pass ke no apply khaimanai ke jara oro gramin dak sebo jara job khaitongnai borong ke o jaga 10 pass phano o jaga apply khaimanai hingka ke o jaga nor nukhana oro computer knowledge tong nangnai ta abon logi o jaga local language poma nangnai hingke abahke sungjoton saiman ko jaga ke o jaga borok taitam sikya bo sungnalena hingke friend brok oro note kaisa sirika among nor nugui tongo jaga among ka selection commission ni hoite o jaga tlangjang brok staff selection commission hoite oro recruitment khaijangnai gamo confirm tongyako mane ngai mano borok ni o jaga seimani motingke hingke abo rangmang jab to saimya ko jodi notification ho ka abo saiman naisang mong ko short notification ka pur notification pura o jaga puro phanye phaya abo ka borok o jaga date jak ga date no sungtabok nailalinai ganor naitungdi gai friend sungtabok o jaga nalinai date or date ga gai borok sikya mo o jaga 15 তারিখ 11 2022 থেকে 17 তারিখ 12 2022 oban bising ko notification ongkhanai kainorok oni on channel bising tei norok
jepro notification ang hora pro norok o channel bising tin notification mannai kanorok ana channel subscribe khaidi ke subscribe khaitong kha tai norok o jaga tai thangai na nanglak direct norok notification mannai o channel bising tai norok o channel subscribe khaiton di asongno hambai.